Pampanga, yaning probinsya mi, 18 balen at Lung City, Central Luzon, Keti Region 3, progresibong lugal Keti Norte, atin yang 4 at distrito, at mayigit 500 baryo, paleasan kay kaming produkto, parol sisiguro, mais at tusino, ing sentro, ing San Fernando, pagitaning Bacolor, Mexico, Arayat at Santa Ana, Orendeng, Balenquing, katlong distrito, Santo Tomas, Minalin, San Simon, San Luis Apalit, Ampo, Pangcandaba, Makabebe, Masantulda, Calaret, ang mga Ragul, Paro at Ema, ing kaduang distrito Tana, Balenporak, Sasmuan at Guagua, Lubao, Ampong, Santa Rita, ating Balen ning Florida Blanca, First District, Carinta, Munta, Balen, Magalang, ke Katangyuna, Mabalakat, Angeles City, ken Mayakit ning Clark, AUF at Oli, aye, ayeye, ayeye, Pampanga, ipagmaragulke, aye, ayeye, ayeye, Pampanggenyo, magaling makyabe, aye, ayeye, ayeye, Kapampanganing ke kaming lahe, King Legwan ang popang sintingan, laing Kapampangan, eke pumitauli, Kapampangan tutong magaling lang, mga tapang maprinsipyo at biyasa, Luis Taruk, Jose Abad Santos, Apong Dadong at President Gloria, at Agyang no Taman Miras, madalas tamo kong mani muna, King Ligligan, ketanggaling at Legwan, at ugalit sin kabyasa, Kapampangan la, aye, ayeye, ayeye, ing Pampanga, ipagmaragulke, aye, ayeye, ayeye, Pampanggenyo, magaling lang makyabe, aye, ayeye, ayeye, Kapampanganing ke katang lahe, King Legwan ang popang sintingan, laing Kapampangan, ala ka nga sabi.